Everyone, welcome back to Sunday Live Chat. Thank you so much, guys, for tuning in. Guys, namhlanje sikhuluma ngokhuzani noNgizwe. Zyakhala bafethu, zikhala strong ngempela. Yabona ungaboni ngasolinye phakathi kukaNgizwe nokhuzani kuyenyukela. Bathe hlola amadoda yabikwa engathi le ndaba isidinga ukufakelwa izibuko kutholakale nomuntu ongakwazi ukuthi awahlanganise lamadoda amabili kungakonakali kakhulu. Ngicela ukuthi ulalele recording kaNgizwe Mchunu in response to ingoma kakhuzani ethi Isqomuqomu into engazi lutho okuyingoma ebhalwe ukhuzani ekhuluma khona ngoNgizwe kanye nomndeni wakhe okuyikhona komkhatha kakhulu Ngizwe ukuthi umndeni wami usungena kuphi ke la. Cela ulalele bese ushiya comment yakho ngenzansi. Bye. Ngithi ke ngani zakwethu ukhathide mfoka ngobe khathide mfowethu uyazi mfowethu mina ngibuthwe nawe ngakutshela ngathi mina ngaze ngcwatshwa ungekho ngakutshela and still repeat it ngoba ngiyakwazi ukuthi umuntu onjani nawe uyangazi umuntu onjani kodwa basiphila mina nawe siphila umsizwa akaze ubone ngohlambalaza ngiyohleze nje ukuthi alapha ngiweyisa nawe ungeyiseke ngendlela ongeyisa ngayo kodwa mina ngihlambalaza ngoba ngikhuliswe kahle ngeke ungibone ngivula amaxiba ngeke ungibone mina ngivula ilawu ngeke ungibona ngoba ngiyazazi lezo zinto lezo mona existayo ukuyiphakamisa ubasikandi sina umfoka ngobe manje sikwazi ukuyibule ukuthi lento sivumise ofanye ngengane yodwa amanga nje lengane namanga akumanga ihamba izithi iputshuze kuyiyona ehamba iputshuze izinto zayo lakho ke manje la ngikhona ngathi mina mfowethu kathide ayikho into engazi ngakho wathi kahle futhi esiyenze sindawonye nowenza uphi uwedwa nami ngiphila ngendlela engiphila ngayo kunjalo mfowethu kodwa sikwazi ukuvuma ingane zobulala umculo kusukela ngo2013 lengane irecorda wonke umuntu khona phansi komthozo welanga ngabe umuntu loyo maAfrika lengane yasibulalela ukuphila lengane yasibulalela ukuphila kuyigugu kangaka ibulalela ukuphila lengane yenza into like thuma khona ukuthi dela impilo yakho ikuthume lengane lomfana wakithi eMandaba nguthenxoshiwe emsakazweni ngilwa nami ukumhliziyo ibhlungu ngasasebenzi namanje ngisebenza ngihlele ekhaya umuntu ongabe ungisiza kunabo bonke abantu uyena kodwa lutho kunoma ngisize yena ubona ukuthi fana ngicijene umkhonto angibulale hamba lo mfana ohlangana nabaphathi bokhozi fana buthatha unqomo sokuthi ama calls ngoba umuntu mawuphila naye iphenduka kube umfweni uyaxoxa naye ngenkinga zasemsebenzini uphinde uxoxe naye ngenkinga zasezweni eyithinta ipolitiki eyithinta ini kuma nje lo mfana ngifuna ukunitshena ningizima Afrika ngifuna ukunitshena nazi kahle ngiyezwakala kodwa mfethu noma nje angizwakali angifuna ukukhuluma ngayemela ngathi manje ngikhuluma into yona la manje umuntu oqondile futhi angilona igwala futhi nokufa kwangwesabi ninqumo ngasithatha yabo kodwa cha ngiyanihlonipha nini ngiyanihlonipha ngoba kwaZulu aziningi izinto umuntu othinta umkakho ophansi umkakhe izinqa lo muntu vele usuka sethi wena vuma ukuhambaze phambi kwabantu ukuthi usonqono noma kunjani mina uzokhumbula mina ngizizoganiwe mina ngiqondile necaba ezine sowetwawo nabakoti abathathu abasemzini kababa bonke baphelelisiwe mina ngibizwa ngenjokheli lami angibizwa ngenjokheli lami ingane zabantu zihlonipha umuzi kababa zihloniphile zithule thethu zihleli nawo mahlalele ngasebenzi engenalutho sixoxe ngazi inkinga lesi kodwa siqhubeka siphambili so into yenzakalayo ke ningezema Afrika lo mfana wawuhlangana nabaphathi bokhozi bejima lapha bashima khona wayembe uphuza amatiye wayengihliphisa wangihliphisa wabuya ukukhuluma kwezakini mathula ebalalelisa ama calls engangiwenza naye sikhuluma ngoba usuku nosuku akekho umuntu ongahlebi akekho umuntu ongaxokisi futhi kakhulukazi encingweni siphila ngakho
kodwa kukuwo lowo muntu ukuthi njengoba ngikhuluma nawe ngocingo siyahleba noma siyaxoxa noma siyihlaya noma sikhuluma ngento efanele iqondiseke kukuwe ukuthi wena uyithatha kanjani le nto leyo ukuthi ungirecorda akekho umuntu angamrecordile lo mfana unama USB 100 une computer lapha nama external awu5 urekhode wonke umuntu impilo yakhe ubona ngisho ubhululu bakhe labanye abamethethela ama calls ngikhuluma nabo abanye bathethela ngisho ama calls baxoxa nendidana ukwazi ukukhomplela umndeni wagcwensa indidana siyahamba emhlabeni umuntu athatha ama call record exoxa nendidana ayikhipha ilokhujile ngifuna ukuyisho ke lento ngikhuluma nezikhulu zokhozi ngimbikele engimbikela khona regarding umsebenzi wakho ogcwalisa amabhida ngikhuluma ethize esenhlanganweni ezokusakaza ngenhloso yokuthi ngisiza yena ukuthi aqophe umlando ngikhuluma nezikhulu zezwe ngibuye ngimbikele ngayo yonke indlela. Guess what? Uyangirecorda thatha onke lama calls. Yinto leya enye and ekuseselistini azoyidedela. Ikhona nje imeya ngakithi uThamisani uMfokantuli njobe seyi district mayor nje. Uyakwazi lokho njengomholi. Lokuthi uma umile phambi kwabantu you are subject to be criticized, you are subject to be complimented. Is either politically noma ngokomona noma ngokubudedengu. Akekho kumholo ngahletsho. Lengane akekho umuntu engamrecord. Ngikhumbula ingxoxele ithi irecordile ngaze bekhuluma ngani. Ngathi mina akubona ubuntu lento ofuna ukuyenzayo. Njengoba mina ngirecordile ithathe kade incoma kubangani bayo yangirecorda yimi impela lo okhuluma lapha ngikhuluma ngobaba uJacob Gedle ehlekisa Zuma umongameli. Ngikhuluma nangomongameli ophethe ngikhuluma naye ngisiza yena ngim-advisor ngokwe-business sense mina angisoze ngaxabana no baba Nxabalala lento bangamfela nje namanje ngisazomfela futhi yena uyitshela ikhonto wrong ngale yanto ayenzile kepha yena oyivezile ukuthi umuntu njani and because there was no need for taking a private conversation and putting it in public. Nango komthetho sisekela wezwe ku wrong nango kwempilo in general ku wrong okhathide nje laba baphila nalofana nomcineka nomthobisi baphila naye buhlungu yini ongazange uzobone ngisho abafana aphila nabo khomunye ngikhumbula omunye wabafowabo uthi wayihlele edla mase egcekeni ngimfonela ku 2016 mangikhuluma nalomfana ngiqethe ukukhuluma naye lomfana asuke lapho wasuka lapho wathatha ucingo waxhuma abanye waxhuma umcineka waxhuma umthobisi waxhuma ukhathide wabafaka baba ku conference call wahleba athi mina kade ngithi uthi umfana wakubo wayeka amasi wabeka phansi wathi lento yenza uyibiza ngani lento yenzayo uyenze ngane nabantombela uyenzela ningane yabantombela isiza wena kodwa wena ubona ukuthi kufanele uyahambe uyexova kubantu wathi hayi ngiyeke indlela engiphila ngayo kake umfana ohleba njengaloya kodwa wazi ukuthi uhlakaniphile wazi ukuthi uhlakaniphile udlula wonke umuntu yena wenza lento esiyikhuza kuhulumeni uthi uhulumeni musu ukuthi ngoba unelungelo lokusiphatha locabanga sesiyekula azoni yekula kodwa siyahlonipha namanje ke nomfana akacabanga ukuthi khona umuntu uhlakaniphile kuma nje nomfana uphetha ama record ama call record ngoba ama call record athe ingcome ethi kade editor uthi hey studio ngisebenze kanzima kabi lapha ngiyikhipha ngisho ukuphefumula wami we call engangiyenze kuyena ngim-advisor kodwa wayithatha wayiqi estudio wayifaka thesuka lapho ngamtshela esithathu le album mina ngiyabekezela neNingizimu Afrika yesithathu le album lomfana ethuka omkami ngamtshela athi mina ngumtsheleni niphila naye ukuthi umuntu mawusumehlulu bona ngalokho mawumehlule umbona ngalokho ukuthi elokho ebusy ethukana nomkakho ethukana nomkakho lo muntu ukuthuma impilo umuntu uthi dela impilo yakho ngaye ngathi cha bakwethu ngangikwazi ukwenza lokho ngifuna ke wonke umuntu ophila nalomfana amazi ukuthi umuntu onjani on 2019 yasazi isimo sami 2019
mhla ka 2 November 2019 mhla ka 2 November lo mfana ngakhuluma naye kwa August hawu sahlela ukuthi umcimbi kanje wazi wathi ngawungabe umhla 5 ngoba uzobe seswazini uzobe yabuya washo wacima emveni kwalokho washintsha umfana ebuye nje washintsha umfana wacha okuyena mfana hamba phela esewashila amagama akhe wathi mina ngithi mina mfana ngihambe phambili lapha ngoba nami ngithola ithuba lokuzibongela wena kwakwenza empilweni yami yonke into engiyenza mina ku public domain uthe ngoba useyibonile ukuthi useyinyileke manje sekunuka umhlaba wonke nabantu bamxwaya wasezongiqambela ngaka amanga ethi mina ngathi uthwele ngogogo wakhe wazi kahle deep down enhlizweni yakhe usaqhuba bona ukusa usaqhuba bona ukuhlakanipha wazi kahle ukuthi ayikho leyo nto ngangisho with context ngoba even ngishabalandeli bo Facebook bamtshela ukuthi hayibo abantu abakhuluma lebo abakhuluma izinto njengalezo yo DSD nabalandeli bababo bebanga ukuba womaskandi bedelelana ngendlela abadelelana ngayo mina kaze ngizikhuluma leyo nto hlobo futhi ngisoza ngayikhuluma into njengaleyo ngasa ngifekile ummise nomatshana mfunga lo mfana empilo kwalokho akagcina ngalapho wasuka lapho walwa nomcimbi wami ukuba ngafikanga uvithasha umfokanala afikanga ezongitakula nensizwe ezifike zafikayo zalekelela nokhehlela ezibalekelela akuba bafikanga ngangiyoba inhlekisa mina kodwa uNkulunkulu wanqaba ukuthi mina ngihlekwe yizwe ngomhla ka19 ngomhla ka2002 ngoNovember ngo2019 konke lokho lo mfana unembeza wakhe awusafukuzi nakanye nje wazi ukuthi yena uyaplanela ngithi izinto azenzayo yena wazi ukuthi zenziwa abanye abantu bazenza kuyena wazi ukuthi hlala ecatshangona naye nje ubusuku nemini lutho ayikho into enjalo ayikho into enjalo ke into engekho ke 2 osuka lapho ke lo mfana ohliphiza umcimbi uNkulunkulu emhle angilahlwa yibo bonke abantu bangeseka abantu asuku iminsi zafika bonke amaskandi bafika kwaba impumelelo omanyathi nje la mfowethu lona osebenza noshiya umkhaya baphila kanzima lengane iba record ubusuku nemini angazi umuntu osaqhubeka akhulume nalo mfana ukuthi ukhuluma on with context ngoba akaqala ukudedela ama record ngami khona la hambe ngiditha khona cha mase ngithukisa inhlamba ekubenazi kahle ukuthi ukuthi mangabe ngimfonela ehle nensizwa zakhe manje ngathi mina kunjani Khuba avele idethelele kinsizwa sithi ka usuka ke ayikho ke lento lena safaka indlala kodwa mase ngimfuna kukhona itoho engimtholele lona noma ikhona itoho afuna kulona mangathi mina nomkomonyo ukuphi shit man hayi ke abafala ukuthi bobo vele baxhumene nendishi begijima beyogeza bayazi ukuthi ke siyasebenza ke manje yabona kodwa yena ubona ukuthi athathe lezo zinto njengalezo ngithi mina emgodoyi manje ukuphi uma ushocima sengiyazi ukuthi sengilethe iphalishi ke basheke yabona abuye futhi asha hayi kanti ngisendawo lethizi yakhumbula umsebenzi ongitholele wona hayi yazi angigcinanga lapho ngibuye uyosebenza endawo lethizi njalo ngithi mina ukuthi ngiqambela mama yimi kanjani phela ngathi ukuthi ungusa kuloya muntu loya muntu wangifika ngabona ubani into audition ebonge makumsukile uyakwazi ukubonga abonge nje abonge futhi uyakwazi ukuyikhanda ibrand yakhe uyakwazi ukuyinakekela ibrand yakhe ukuthi stay relevant inkinga nje ilomhopho nobubulwane nobubuthutha yibo buka nje uluvu mfuka dubazana intombi lena uma lokhu njalo lecula kahle kangaka ukuvumbulula amathalent abenganakekile wawenza nakwa ufuna ukwenza isibonelo uluvu dubazana nalento bazana le empofu sebengahlangana bakhiphe album evutha bhe eNingizimu Afrika baba u2 ngoba izulu kaLuvu ngeke limele lilodwa futhi nalo nje lingahambe lishayise endleleni nentombazane nayo maye yokhi yodwa engathi bangathwinika bobabili besebenze omuhle into nje engiyibukayo enhle ayenzile lo mfana naye yenzayo ngoba mina ngikhuluma egameni lobaba kodwa yena ukwazi ukuthuka umngane akwazi ukuthuka umuzi kababa akwazi ukuzokhuluma inyongo ngeke kwethu awukho umuzi onganazo inkinga yebo hleka Khuzani qinisile impela qinisile mntaka baba
ubuhlungu nama ngithanda nje uba singezwene nje labafowethu kodwa kulona idoko lekhaya yona leyo uyabona yonke imizi nenkinga zayo kuyalunga futhi yonke imizi nenkinga zayo ngifuna ukuconfirmela nje confirmela ngiyakumakela mfana wami ngimakela uqinisile impela zwena nabafowethu qinisile kodwa kuyalunga njengawo wonke imizi kodwa asilalelana endleleni asikhopani lutho siyaphila nje siyaphambili kodwa kuyilungelo lakho ukuthi uhambe ukhuluma leyo nto ukhuduza imisi yabantu uhlale eziko uzohlala emsamo yakho kube yona uthinta ithumulo kuyilungelo lakho lokubona ukuthi lokuhla lokho okwenzayo awu siyakubongela sizwe ngithi siyakubongela mfowethu emveni kwalokho into ke ngifuna ukuthi ngivale ngayo ukuthi uqala ngiyafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni njengoba ngithintile indaba yale elokhuzaneni yomntwana njengoba ngikhuluma ngeabuse akaqali wenza abuse nomfana libe abuse abantu besifazane abami abawumkami ngabavimba bethi bambopha umvulela amacala u3 years ago ngabavimba ukuthi hayi ake beme ngizokhuluma mina naye lomfana bebathuka ngoba kana limit ukwazi ukuthuma ukuthi udele impilo yakho lomfana akuthume ukuthi idele impilo yakho noma ungathini ke ngama nginendaba nami ngiyazedelelela niyazi ngizoba fike ngiyadelela mina kodwa ngangikwenza ngidelela imndeni yabantu ishiphi yabona inja yabo la kimi yabo kodwa ngeke uzibone ngidelela umndeni womuntu ngeke ngivule amabhodi emzini yabantu ukhathi uyazi mfowethu uyakwazi ngoba ngisho ukuthi ngeke ngicwatshe ukhathi ngeke ngoba uyanto ongaziyo yebo njalo phela kanzima kabo ngcineka ukubabona uma njengoba ngisho nje manje ngifuna ukumbalela into yasozenza lo mfana uzohamba yo editor wonke ama calls engangwenza nawo I am ready for you edit ukhipha wonke amahlazo noma ngabe yini engangihleba ngobani ngihleba ngoyemeya ngihleba ngomongameli ngihleba ngobani emsakazweni khipha umhlaba ukubonda unjani khipha you got all your space there ngoba wena wathi nje umuntu nje ngeke udlala abantu emhlabeni umuntu nje imali wathi nje wena ukhipha onke ama record umbuzo ukuthi uzophila nobani emhlabeni uzophila nobani uyophinde wethengiswe ubani ngoba mina mangakhipha izinto enginazo ngawe yathi leyo nto injani abantu abazokubuka lo muntu othi uyamshaya babuka wena ukuthi ungumuntu onjani ngithi mina ngitshene ngcineka athi mina ngicela ukuvuka manje uye divorce court ubone ukuthi uzofika kanjani uzofika kuthe divorce court ugcwele kuzodivorce abantu abano 20 years 30 years bendawonye kade bezwana obunjalo obudlelwana ngoba abunganasi inkinga ngikhuluma mina ngiyazi mina nonkosikazi mina saka sa divorce nayo umdala ngoba ngithi icawuze u4 nje kodwa akaze sikhiphela namahlazo namanje asinankinga naye ngisho sihlangana siyabingelelana qhubeka impilo ngoba we got differences lapha nalapha phela impilo kunjalo ufuna ubeqotho uyicabangele wena ngaphezulu kokuba cabanga indaba yomunye umuntu Kelvin ufaka amathebile lento ishilo mfowethu uphumela obala ukhuluma iqiniso Kelvin remember sizokusema business elinye lama business akhe ukwakhe izindlu sengimile bese ngithi lokho kushilo kuyiqiniso wathulwa yimi lo mfana ngilwa xolisa kakhulu kubacule abacindezeleka mthonga ndoyaza hayi ngiyaxolisa mfowethu mina ngangithi umdlalo wensizwe omnandi ahlosile ukuthi ucindezeleke cindezelwe umuntu oletha ubusathane kumaskande not umaskande awufe uma ngenge bena lo mfana usanda kuhlanganisa unyaka lo mfana ubuya phesheya lo mfana akakwazi ukweneliselwa yilokho ukunalokho uyagalambula ufuna ukuzobulala into yethu ngithi ke mina ningizama Afrika cha mina bengizothula ngoba ngithulile kule masidi yonke adlule kodwa manje angikwazi ukuthula njengamanje Zyakhala ke manje futhi ngiza highlight la ungabekayo ngiyabuya ukubuya kwami ngizobuya sengikwenye indawo senginabanye abantu ngoba I did avail myself as a state witness manje ngiyathuka mina ukuthi lapha liyaqala ndoda uyazi yena nofana uyazi
andakubona kodwa lokho uyazi ndoda uyazi ndoda mina ngaze ngilala nomfazi womuntu mina ngaze ngidlungule mina ngaze ngebe mina ngizenzela nje ama jokes ngiphilela impilo engiyiphilayo njengamanje njengoba ngihluphekela kungenalutho usizo lwami futhi angilufihli kodwa futhi angibalisi Ningizimu Afrika ngiyabonga benginithi nje janti ukuthi emfaneni mazi lo mfana Thunjana kodwa wonke umuntu oseduze kwakhe ngicela mazi ngiyabonga insizwana ezingithithile bonke labafana phela nabo yabonga ngisho komfoka Ndlovu abebemlokhu nje ngisho kwalabo baphila kabuhlungu kabi akuphileke nomuntu nje yana akuphileke nomuntu nje kuphila nomuntu akarekhoda usuku nosuku yakarekhoda akuyona iclip uqamba manje ukuthi besenzela nje ukuthi umhlaba kube sengathi manje lama clip yaphutshukayo ngisho isound uyayizwa ukuthi call ama calls ngiyawazi mina that was 2018 October mhla ka2 quarter to 9 ebusuku ngitholile ngiyakwazi nje khuluma naye awungiyakwesaba kodwa hayi ngiyakwesaba awuyinyoka awuyimamba uqambela manga ugogo wakho angavuka emalibeni nawe uyakwazi lokho amamanga ngoba uzama nje umbuza amakaka akho suwenzile waphihliza kwena kumhlaba awulalela umuntu okukhuzwa umuntu imanager zakhe abafweni wonke umuntu okukhuzayo awuzwa umuntu manje wena kunjalo ke mfethu dedela yonke into hamba phambili mntaka baba ilunga lakho ayikhale